pahalgam khuwa tanga kilometer rukvela hla basaran valley a tourist te beina chu chuizui zel ania hemi chui na hi home ministry thu chuak angin Jammu and Kashmir police ko ta tangin national investigation agency NIA chuan ala chhong ta a forensic mithiam te ne nasale zwala choyen an boi puimu mo pani enge hanriat to ko kerna karam ngo tangin khang misual de kha ke indar kar somni atanga somni pani vel baisaran valley thleng tur khan an kala forensic exam atangin an silai man po an hreto a silai met puak tu te kha mi pali ni in pathum chu Pakistan mi an ni pakhate ro chu local mi Adil Hussein thokarani bok Adila hi sangni le sompariata Pakistan a student visa in hakala Muslim kulmuk helpol va zomin ral thuam man dan training te avaneya sangni le somni pali a atari waga border kaltlangin India alokira hepa hi Kashmir area vel hrechianga misual dangte hruai kwal tu ber pakhadani Adil hi ignua MA azirlain badgama thil exam tur neyanga insain April ni somni pakwa sangni le sompariata an khwa a guri achua sana engma exam talo chuan suwa rongbol turin alova in zirzo kani chu anu chuan kum sangni le sompariat a in achua san nu hian voi khatma an biak thei to lo thua sai thlamuanga anom theinan afapa chu thunei tu te kuta in peturin angen bokani India army chuan Adil te in hi anti cheveka ral thuam aw mem ti te anen fia vekani Adilanu hi an kho thenoma kho pakhata an chung te ina an dani rin hlel dang te po an in hanti chet sak zela azawa in pakwa vel jet chu Indian army hian an bom chetoni helpola tel niarin hlel te in za chuang vel chu ti chevek torin an la jong mu bokani rin hlel te ming le an thalak draw chop te po thunei tu te chuan an ti chuaka he in kana mo phur tu te omna shil theine na India sarkar chuan India poisa cheng makta duai ni pek atiamani NIA te thil chuina hian papakhat pahalgam khuami thala tu alo lang hlola ani hian thingkunga lonin arukin he in kana hi video in alo record vek ani ome he video footage si NIA te thil chuina tan atangkai hle arin ani akai noi dang ve thung heti lai hian Assam Meghalaya le Tripura tangin Pakistan chanzong emo helna chok chuak tura in fuina lam thil soiwangin mi somni panga man an ni to atamzo ki chu social media an thu post wangani an man jinga pakhathian Facebook a Pakistan damreng ro se ti alo post peka an man pakhat le chu Assam opposition party MLA ni in midang te hi zirtir tu zirlai lawyer journalist te an ninoka Assam ringot mi som parukman anito CM Himanta Biswa Sarma chuan atul chuan Pakistan chantu telaka chuan National Security Act nuaya an chung thu rel ani ang India le Pakistan hi melma kan ni ati deraduna po Facebook a thungei om ha po sa wagin pakhat chu man ani to bok Pakistan Defense Minister Khawaja Asif chuan a interview a helpol te poisa a an pui thin thu a phalawa ma se tu naya pahalgam beina ero Pakistan anin rol lo alati ve chang ani LET helpol hi aboral to a LET peng pakhat he buaina mo phur tua po the resistance from TRF pol hi anom lo ni na soi Asif hian pahalgam beina hi helai bora boina siam nan India in achan chop a thlen tir chop ani atia mana palwana beina te po kha India ti chop vekani alati ta deu nia anin ka plek line of control borvela kupwara le Punch district eblama Pakistan army lam hian India army te anron kap nasawak lovin India army te hian an chang let wat ni in India sipai ho tu te chuan an soya thi le hliam lam han soi lo anom lo ni turani Indo tak ta se Stockholm International Peace Research Institute in kumsang ni le somni palia data ati chua chuan India hian nuclear ral thuam za le somsari panhi vel born in Pakistan hian za somsari vel anei nia tarlan ania
hei hi January sang ni le som ni pali thlenga an data nei dan ani Federation of America Scientists FAS ten an chut dan thung chuan India hian nuclear ral thuam hi za som riat borvel neyangin an tar langa Pakistan hian za som sari vel neyang thoin an tar lang ve bok India hian heral thuam hlawom hi anga hret jok chau ania Pakistan hian han nei tam ve hle tia chiang heral thuam hlawom hi India chuan kum sang kha zakwa le som sari palia ania Pakistan hian sang kha zakwa le som kwa pariata ani ve chau Pakistan hian rei tak chung chu India a in heral thuam hi anga jong nge nge a ma se tun na ya India hian ale pelta ni India ral thuama chuan Agni 5 missile hi apui khomaya he missile hi multiple independently target able reentry vehicle thiam na manga thuam ania om zia chu he missile pakhathian aom zia chu he missile pakhathian nuclear ral thuam sang sang missile te jok te po tila soma tanga som pani vel apuru theya chung te chu amal te te a target sang sang fu turin a control thei vekani he thiam na hi US UK Russia France le China te bakin han nei velawani kilometer sanga atanga sangriat thlenga thui kap thein nuclear ral thuam awain kezi sang khat le zanga borvela rit apur thei Asia khomwal puya aduna lai lai ba ka Europe ram then khat po aka phani chu India hian he aya turu tor missile Agni 6 siam alatuma kum sang ni le somni pasari vela pe man atumbak India hi nuclear man masak lo no first use policy kalpui tu ania chuti rol chuan nuclear ral thuam indona na manglova a thajong chawa mangtura inremna non proliferation treaty NPT ya aming ajiak velova heiba ka hian nuclear lam shrim test lo tura inremna comprehensive test ban treaty CTBT ya aming ajiak lo bok awam zia chu atula ni chuan nuclear ral thuam amang the ni eng thuthlung main apur lem lo ani ber chu nuclear an mang don anin do tak tak don ti na lam nilovin hriat zawna na soibel kan ni e ral thuam lian tham te hi chu atul top kho ka lo chuan an mang lawang ti hriaila eng tin nge ni zel tunla hian Europe kho chak lam indona alare hlei theilo Vladimir Putin hian indo ala kham lo ani ber mai Middle East lama Israel le Hamas in beinain a hrin chua Yemen ram helpor pakhat hothi ho US fighter rualten anla bom vut boka engpo ni se Middle East boruak po hi adai tak tak ri don lo ani mel he mai China la chuan Taiwan thlerkar alarum thai hum renga engti khuna nge Chinese army te hian Taiwan vaukam an kai don Taiwan la hian olsam dewa in pek mai chu an tumbik i kho si lo engtika tak in noyang mo tia khovelin an ngai chan thuap lain mani mai khan Pakistan pui helpol ninge yarin te India opchunga ron lutin poisoi lo an ron kap hlum le chiam ringon maya India tan ngoi mai chin hek lo anin vauton takuk mai chu ani he thi le thi ti in lowin khoi noi ta se tunge chak zo kanga Indo Pakistan den mon tlang pui khai khin mai angum yang sang ni le som ni panga atanga sang ni le som ni parok India military budget billion US dollar billion som sari panga vel ni tura chutania hei hi ni kumlam a in billion som velin atam jok chuti la in Pakistan defense budget hi atlan hiam memani ni kumlam billion som pakhat le kumhasa billion som vel ani la in kumin hian US dollar billion riat le point nga vel ni turin an chut saka hei hi Israelin Mossad ho tan bi ka an sen so po azat lawani heng hi adik chia chu ani theilo ti hreila tekhin nan China hian defense tan billion zanni le somruk data se an man tak chuan zathum apel choda yang chu tiang zelin ram then khat re thei deu ten an mang tling lo ve thei thobok India hian sipai man chi thlona hrim sang ni zanni le somni pakua aneya hei hi khovel huwa po a air fire chaklama pangana ani phak hetila hian Pakistan chuan sipai man thlona sang khat zathum le somgwa pakua vel ani ve boka jet fighter bi ka hian India hian chi sang belkhom zanga le som pathum ani lain
Pakistanin zathum le somni pariat an nei ve bok oil tanker thlok thei hetiang thlon lian ho hian thil dang phur talo chuan oil ringot patling leu pur na thama tampur chungin van sanga jet fighter oil tla cham ne na leya tum kher lovin oil athun sak zung theya hetiang thlona hi India in paruk aneya Pakistan in pali anei ve bok ani tin trainer aircraft an ti ho hi apoi mo le maya India hian fighter khoiram siame mo leidon ta sela dora ke korotlon kan valeya kan hanghal ngot ang hi ani velo an thlona lekha chumi khami be nan chuan in mang tur ani lo nangmani in ven nan chau in mang tur ani ti vele spare part in supply chunjom dan tur le enkol zui dan tur thlengin in remna an siam thida apoi mo ber chu akhal in thiam tirani India hian US siam F-35 hi leidon ta se akhal zirna bik tur F-35 ang chia kha alei telanga ya trainer aircraft in ain zir thiam photanga ataga man atul hona fighter pa ngai an khal chuak thin don ani hetiang trainer aircraft hi India hian zanga le somruk pangangot anei lain Pakistan chuan zathum le somnga pakhat anei ve naval power lama hian India hi khovel huwa pa parukna niphak ania indo long chi sang zanhi le somgwa pathum anei theya Pakistan hi somni pasarina niphakin indo long lian le te za somni pakhat vel an nei ve ni India nei zinga hian aircraft carrier pani atela Pakistan hian anei lo indo long lian cherang chi destroyer hi India in som pathum anei lain Pakistan hian anei lo nia hriat ani ve bok tui hnuai long nga lama India hi pasarina nin som pariat aneya Pakistan hian pariat anei ve bok men power hi apoimo le hle mai India hi sipai nga lama panhina niphak ania active personnel maktadoi khatle point li nein Pakistan hian nuai ruk singa le sangli vel aneya paramilitary force kan ti fo hi India rama bik chuan home department nuaya thok silai kengpol police BSF CRPF Assam rifle kan tiang hi anni mai ome India hian nuai somni panga lai aneya Pakistan hian nuai nga zet anei ve bokani poimo deu pakhat le chu mihring tamlam hiani India hi khovela mihring tamna berni in tluk le dingon khalle achan ve vel makta duai sang khat janga don lai anoma heng zinga makta duai za sari zet hi nula tlangwal chorotlak annia kumtin kumsom pariat lingthar ngot po makta duai somni pathum anom thei Pakistan a hian mihring vaibel che somni panga vel anoma nula tlangwal na thok thei makta duai za somni velomin kumtin kumsom pariat lingthar hi nuai somli pasari vel anom bok paramilitary force kan ti ba ka hian reserve personnel anti training ngai to lo atu huna raldo ngal thei ko mai tur he India hian nuai som pakhat zet alaneya Pakistan hian nuai nga le singa vel hani ve bok teng hi India in sangli le zariat aneya Pakistan in sangni le zaruk armor fighting vehicle anti hi sarkar tin nei hi adang lam deu hloma then khat chu teng ang deu tho ke tam tak nei chi hi ania motor om khauti la adik thokadang then khata chuan lai pui te po an vua vea India hian sang khat zani lai ania Pakistan hian sang thum le zariat ani ve bok India hian sing khat le sang ni lai ania Pakistan hian sang thum le zariat ani ve bok nuclear bomb hi India hian za somruk le pali vel nei tura chhut ani lain Pakistan hian za som sari vel nei tura chhut ani ve bok to artillery hanti lai pui motor nu kalchi hi India hian sang thum zakwa le som sari panga ani lain Pakistan hian sang ni zaruk le som ni pakwa vel ani ve bok ani tui pui kam ven ngai za thi India hian kilometer sang sari zanga le som parung ngot ani thunga a hau tak tham hle heti la hian Pakistan chuan kilometer sang khat le somli paruk vel chau ane ni India hi ram hausa le nyang nar tan lo chuan chau chua chi po ani lo sipai in phur taka ral an do theina tur chuan eile in silfen ba ka mimal tin mamo
niang nar taka supply char atula ru le tak sarisel tak nei atul bok chutiang tur chuan sarkar po insenso ahom le thin India le Pakistan hi lo window tak ta se Pakistan hi a chaw ma sa jok le nge in arinama ma se nuclear ral thuam nei ram an nia tlom le ai chuan chevek lo ang tin nuclear bomb hi mang tamai se chuan tu te ma hi kan nui azalo mai the ni